Ekitabo kya Zaburi eshura y'igana mwenda okushaba Ruhanga okuzimurira ababi ebi bamukoriire. Aha mukuru w'abeshongozi Zaburi ya Dawudi. Ayi Ruhanga owuntuura nimpimbisa oteesiza ahakuba bakanyashamira n'akanwa k'obubi n'obugobya nibambeeherera. Bantangatangire n'ebigambo by'orwango nibandwanisiza busha. Okukunda okundi kubakunda bakuzimwire okuba abazigu banje konka nyowe nguma ninshaba. Batyo banzimurire ebibi ahabw'ebirungi na rwango ahabw'okubakunda. Omutegyekesa omubi omuregi amwemerere aha rubaju rwa buryo. Kwaracwerwa orubanza ashohorere omusingire okushaba kwe kuhinduke ekibi. Ebiro by'amagara ge bituube obureeberezi bwe butwarwe ondiijo. Abaana be babe efuuzi n'omukazi we abe omufakazi. Abaana be babe ebizengyerezi basheege babingwe omu matongo ahu babaire batwire. Omwihuza anyage byona ebyayine, abanyamahanga banyage ebi yahendekiire. Hatarigira owamugirira embabazi n'obu yakuba okusaasira efuuzi ze. Oruzaaro rwe rucwekyerezibwe omu busingye oburiija izina ryarwo ryebe. Okutahikirira kwa bishenkuru kwijukwe Mukama n'ekibi kya nyina kireke kuragazibwa. Bigume omu maisho ga Mukama obutoosha amareho okwijukwa kwabo omu nsi ahabw'okuba atarijukire kusaasira kureka akahiiga omukyene n'enshoberwa n'ab'emitima ehendekire ngu abiite. Akakunda okukyena k'emikyene mihikyeho tarashemererirwe kushabira abandi omugisha nk'ahenu akigumuza hare. Akabajwara okukyena nk'ekijwaro nk'ahenu akikumuza omunda nk'amaizi kandi nk'amajuta omu magufa ge. Kumuhindukira nk'omunagiro ogwayehumbikire n'omushumi ogwayezirikisa obutoosha. Ebyo bibe nibyo byaba ebihembo by'abazigu banje ebirikuruga ahari Mukama n'abarikugamba kubi aha magara ganje. Konka iwe Ruhanga Mukama wanje ahabw'izina ryawe ongirire eby'embabazi onkize ahabw'okuba okusaasira kwawe nikurungi. Ahakuba ndi omukyene kandi enshoberwa n'omutima gwanje guhutiire omunda yanje. Ningyendera kimwe mpwaho nk'ekirengabazaana nkunkumurwa nagwa nk'oruzigye. Amaju ganje tigiine maani ahabw'okusiibako. Omubiri gwanje guhurukire ahabw'okubura ebishaju. Mpindukire ekirikugaywa ahari bo ku barikundeeba bazongoze emitwe yaabo. Mpwera ayi Mukama Ruhanga wanje onjune nk'oku embabazi zawe ziri babone kumanya ngu ebyo n'omukono gwawe niwe bikozire ayi Mukama. Bo kabakyene konka iwe ohe omugisha kuba arimuke bakwatwe enshoni konka omwiru wawe ashemererwe. Ababisha banje bajwekwe okugaywa behumbike enshoni zaabo nk'omunagiro. Ndyasiima Mukama munonga n'akanwa kanje ego ndyamuhimbisa omu iteraniro ruhango ry'abantu ahakuba yemerera aha rubaju rwa buryo rw'enshoberwa okugikiza abari kugicwera orubanja rw'okufa.